menen kasngi khandai tarik unai weng jong usnem arhajar arpwei na kaliang ki he BJP na Shillong kila her khnang samajai na kabenta ka jingpen scam nongkit kam jong kasila mandal jong ka BJP hapo kasila constituency ha kane kasngi lapan scam ru ya ikong arina nyota banlong ita leader lani inong mikmat pajba na po kasila constituency na kabenta ka election ka bansawan da state president ka BJP ba Ernest Mauri ha ka jingedar kat lang uba Joshua Wardri mandal president kasila ubalong ru ha kaju kapor chairman ha kane kasni ba justice state president Kisan Marsha seng kinong rem kong Judy Surong state president Mahila Marsha seng kilong kemi Mrs. Gita Sarin, State General Secretary Mahila Marsha, Mbak Daniel Waklang, District President, East Khasi Hills District, Bat katuk kat ne kirurang ba bat kilong kemi, kibalong kinong kerjaan cong ikong arina nyota. Kumulesibun Mbak Joshua Warjri, Mandal Presiden cong ka Sila Constituency, hakacu opor na penpau ke sungu ia kinukit kam jong ka Sila Mandal banaruk mentagasni nila itu ia tikung ke Mandal bapin trekam ke konstituensi bat ni lapuskan ia kicirong khot bat kicirong nukit kam jupi bapin ia trecirhem syakmat harukat bat Mandal presiden ngadu presiden vice presiden general secretary treasurer bat ki extend member te kublesibun bat nang itristong hakane kapor hafiki nong kersyan bat kunjuru ki member cong komandal cong kasila banaru mentagasni ikong arina nyauta ide ke khot ke bapura cong ka senjongi cong ka BJP hakane state ke jongi ye jinjia kilet batiwan in kilet no kidon sibun kijine kiba kinong song cong kene ka konstituensi kia kendo nga kumunong yelam ngala kendo ru yo gubernur bat nga kenau iba Joshua ya keren mene mo presiden jombi bon kajing keno kajing kento for election kiong ke BJP ke bakumta ke BJP ke bakumne ke BJP ke bakumtai handrai tak support election kiwat ya ki BJP चुनाव का टाइम में बीजेपी हिंदू पार्टी ये पार्टी वो पार्टी इलेक्शन के बाद में हम लोग को तलाश कर रहा है भाई भाई क्योंकि इन लोग को रुपया चाहिए पैसा चाहिए रास्ता बनाएगा तो मोदी को चाहिए पीने पानी चाहिए तो मोदी को चाहिए बिजली के लिए तो मोदी को चाहिए इसलिए चुनाव का टाइम में बोलते रहता है कि किन्नो वो हंड्रेड लाखों इलेक्शन kiwat ya ki BJP kiwat yang presiden kiwat ki MD jungi kiwat ni Pak Joshua om ba sir ladap election tena di opang omam lele ubreng don kat duai tresitong nam tak parti bat uang yang apa kuat ke mining list omawat kuslai kuat mining list ya kaya beri bende penbiang kot kislah ngani arab balayok mo kok siapa tena sultanat ke parti ke jongi kahikai banginong set reliance komot pilak panian harjo kisah mo ndai ban depends hakiwai kata kali bos sultanat bat mau dana deru ulah keren dia kali kane ke meeting mata asni kamdai ke public meeting mo kane ke meeting चों किनों कितकम आज का ये जो मीटिंग है ये जनरल मीटिंग नहीं है ये हम लोग का अपना घर का मीटिंग है मंडल समझता है ना का मंडल कमोट शी बनता चों की ब्रेव की बवन लंग बन ये ट्रई बन पंखलाइन ये पार्टी nganong mga pilong ki badan bok ba piadon
बात करने का पार्टी आप लोग सबसे बड़ा नसीब है ये पार्टी के साथ जुड़ा कदई का पार्टी का बहे तम हपो कपरथे सबसे बड़ा पार्टी है दुनिया में खाली इंडिया नहीं दुनिया में हादो मंता कसनी ngidon khat pras pak crore 18 crore rai हम लोग का मेंबर जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ कदई के पॉलिटिकल पार्टी के बहे तम हक परथे फिदे की बदन बok फिदन नang bat umodi फिदन nang bat ke BJP bat kadai tang kane ke parti ke bayang halor ka secularism bat demokrasi kane ke parti ke burom ya borok kiniam ke burom ya keriti sensyar jong ke India latrai pi kemau habo modi wan aselong ki pastor ki father ki wei ki nong elam niam ki kwa ban kendo ya prime minister burom sini Narendra Modi onda hablai kendo kecil keli ke baningkong ki keli ki ong pidai ke parti ke barok yang kade ke Hindu parti kai ki singai ki jong bi wong em kade ke bapa kala Ukristan bapa upule bhai ke Bible Muslim upule bhai ke Quran Hindu upule bhai ke beda ke kot ke baki ki burong bat manga kung unong yalam chong ke India ke Bible chong ada ke constitution ke constitution chong ke India ke yang skam yang hak secularism and democracy ke bangidai ke disiapa ba ongna banyak de kumoi pa na takana wat ki usnap bun ki bakran ki ong pi penting pi wat join BJP wat kunta balik ki ong ta ke jing ki bahe pa itim lara fidon ke BJP lara ngijob ya kan kasit kasurok kan bha mo imahila presiden iong lapang lu sukai berkhoi ki klis ha iong lajan poisa ngom lajan poi ong lajan hap thok ong lapang sukai mo long keruk sana song kali ya lapang kamen bha mari pasna ke solak keruk setai kata kap ngap pe ma phi ki pat ba ngai su ban bi dai ban jiet ya ke BJP hak election ladap lapaklah lada jiet ke BJP kasurok kalabha bo PMGSY scheme rukadon highway scheme rukadon ngai pi menta nang tei sare banya daupi hadu sora daupi umodi dalade hi ulet ban khot meeting ik sipai ai ke tu ka jaka basna surok purlin ha ladap surok purlin balai silong dikso ban sim dawai sim besin mo poi pot ba biang usim minister lada dei bang job hak tu por athai ma uri surok bomi sei sora ke ni tu mau sabok mo kata la de ke purlin Kajingya linti jonga hakani ka seng ngasno bakalong ka wei na ki badan bok tam ke ei kata kajingdon bok kala i yang de na mangala he nglasan hakani ka jaka bangala i ke jingdok ke jingjinja bang lasya na ka por sa por tengas no baka dei ka ne ka linti ka banganya sa prang bakan ora si shaya kata ka jingjok ka bakraw na banta ka ne shala constituency ka balong tung ka kibie ka bakayo i ya ke jing yung ikun nakapor sa kapor kamta mi kelinti ke singkian ya ki skim ki ba umdan ba yo hok bagya ka jingya linti jonga ngai iba kadam kata ka jingya pra ndai ha ka jingya linti jonga ngai ni mentanga kwa bangalong ka wei ngilong ki ba jamnot ngilong ki ba jai ngilong ki ba yaisha namar ka BJP ka dei kata ka lengkha ka BJP ka dei ka lengkha ndai manga ka dei kata ka nong lewara sembai lada manga ngayeng ha kalor ka hok mga ligit yo tau sumbay ba ha kalengkha ka plilanti yangi malaway paway uyeng maduk te kanhe ka jing tray jongi ngiyang kong kita ki priusimet ki bangyang shisha bakas seng BJP namanta ki yeng ki maduk ki banwanra ya kata banrat bingkhong ya ki jingge banwanra ya kata ka jingge bha banwanra ya kata ka roy ka pa ka development hamni ki don kam ya ka development life sense namanta impact yo ya tang iway development ru nakapor sa kapor ngijuat man lakasan sinem ngijuat te ai bakani ka BJP menta kan job da kata ka thong kum manga ka kentei
kepas tutup bah kumlungan syajah bah kandungan pendap yau kau ka ubadak iya dia kajian nanti jonga ngasnoba kadai kaji sedang ndai tolong giba ai mensiam yang tolong kita giba jika dan rengkat banga badesno rengkat banga habang aduna ngadong ipima ngapan ma ndai tolong giba ya dan rengkat mangapor sapor bakin jaskem bad ngasno kemen mendarasi ngalalong do long snam bad kata sen BGP kabalong ke kemir kaban sutu ya ke jimpang jong kekuan tetang ini kintin tindia ngai kublei ya baro kita di paralog di balaiwan na sya jengai bapli kan rat kita di balaiwan kinong jiri ki umyu ki bausing ki baulong ki balong ki umwai ki khasenda ki khabau ki napo pasti bat napo bhalagan syukum jo kublei shibuan ya pi baro paralog ngai bangai kublei ru sa sisien ya ba amnes ba di paralog jengi Ibrahim Shimbenta tersengi ban skam yang aban kolong kata leader na menta udok usuk te kublai shibun shi hajar mo ibi baro